салом тамошобинони азиз, манзури шумост барномаи навбатии донояк аз телевизиони Баҳористон ва ин барнома низ чун барномаҳои дигар мо мехоҳем шуморо бо ҳунару маҳорати доноякунӣ тарбиятгирандагони рақами 140-уми ноҳияи Сино шинос намоем. пас бо мо буданро фаромӯш насозед, чунки ин барнома низ ба мисли барномаҳои дигар ҷолиб хоҳад буд. Омина 6 сола аст. Духтараки чаққон ва хушчақчақ мебошад. Озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк кардан метавонад. Шуғли дӯстдоштааш расмкашӣ мебошад. Бештар тасвир намудани манзараҳои кишварамонро дӯст медорад. Имрон ӯ низ зеҳни тез ва нутқи буро дорад. Ҳарчанд ҳоло нав 6 сола аст, вале аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. Шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. Марьям дониши хеле хуб дорад. Шеърҳои зиёдеро аз бар кардааст. Нутқи хеле буро дорад. Дар гурӯҳ духтараки фаъол аст. Марьям соли оянда ба мактаб меравад ва мехоҳад дар оянда муаллима шавад. Рустам писараки бо одобу ширинсухан аст. Зеҳни тез ва нутқи буро дорад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. салом бачаҳо. ба барномаи мо хуш омадед. чӣ ки ба шумо маълум аст, дар ин барнома мо ба шумо дар ҳар як шарт 4 саволӣ пешниҳод мекунем. саволҳо аз математика, филмҳои тасвирӣ ва олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудаанд. агар шумо омода бошед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. омода ҳастед? бо диққат бошед. саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. савол чунин аст. дар табақча 6 дона олу буд. Аниса 1 дона ва додараш 2 дона олуро хӯрданд. дар табақча чанд дона олу боқӣ монд? кайне ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Рустам. дар табақча 3 та олу монд. Рустам, шумо инро аз куҷо фаҳмидед? аввал 6 та олу монд. Аниса 1 таша хӯрд, додараш 2 таша хӯрд. аз 6 3 та бегирем, 3 та мемонанд. офарин, Рустам, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. Мадина бо модараш ба мағоза рафт. бо 2 сомон яхмоз, бо 2 сомон конфет ва бо 3 сомон об харид. Мадина чанд сомонӣ сарф кард? кайне ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Имрон. 2 ҷамъи 2 4 мешавад. ва аз 3ро ҷамъ кунем 7 мешавад. Мадина 7 сомон сар кард. Имрон, шумо мегуфтед ки агар дар дастатон 7 сомон доштед, бо он чӣ кор мекардед? мисли аз Мадина чиз мехаридам. офарин, Имрон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. кадом адад ба ҳарфи о монанд аст? марҳамат, Марьям. адади 0 ба он монанд аст. Марьям, шумо мегуфтед ки ҳарфи з ба кадом адад монанд аст? ҳарфи з ба адади 3 монанд аст. офарин, Марьям, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, бачаҳо, бо диққат бошед. саволи 4-умро мехонам. боғбон дар боғ ниҳолҳои нав шинонд. 3 ниҳоли себ, 3 ниҳоли нок ва 4 ниҳоли шафтолу. боғбон ҳамагӣ дар боғ чанд ниҳол шинонд? кайне ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Домина. боғбон ҳамагӣ 10 та дарахти нав шинонд. омина, шумо инро чӣ хел фаҳмидед? 3 ҷамъи 6 6 мешавад. 6 ҷамъи 4 10 мешавад. офарин, Омина, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, бинандагони азиз, инҷо саволҳои шарти аввали барнома низ ба охир мерасад. бояд холҳои ба дастовардаи иштирокчиёнро дар шарти аввали барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома.
чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. Ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол шавад. Дар натиҷа ҳар як иштирокчӣ тавонистанд як холиро соҳиб шаванд. иштирокчиёнро боз ду шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. қаҳрамони кадом филми тасвирӣ писаракест ки дар ҷангал миёни ҳайвонҳои ваҳшӣ калон шудааст. номи он писарак чист? Кане ки ҷавоб медиҳад? Марҳамат, Омина. Номи писарак Маугли аст. Вай дар ҷангал калон шудааст. Омина, шумо ин филми тасвирро тамошо кардаед? Бале, ман ин филми тасвирро дӯст медорам. Омина, шумо мегуфтед ки писарак дар он ҷо дӯстони зиёд дошт. Номи онҳо чӣ буд? Номи дӯсташ Бало буд. Балу кадом намуди ҳайвон буд? Баъуз хирс буд. офарин, Омина. маълум мешавад ки шумо ин филми тасвирро тамошо кардаед. ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. қаҳрамони ин филми тасвирӣ амаки Фёдор ном дорад. мо кадом филми тасвирро дар назар дорем? Кане ки ҷавоб медиҳад? Марҳамат, Марьям. Ин филми тасвирӣ Простоквашино аст. Марьям, мегуфтед ки дар он ҷо як гурба аст. номи он чист? Номи вай гурба Матроскин аст. Марьям, шумо ин филми тасвирро тамошо кардаед? Бале. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. дар афсонаи кулчача дар ҷангал кадом ҳайвонҳоро вохӯрд ва кадоме аз онҳо кулчачаро хӯрд? Кане ки ҷавоб медиҳад? Марҳамат, Имрон. Кулчача дар ҷангал хирс додид. Ай гӯш гирифта хирса дид. баъд ай хирсам гурехт. аз пешаш гург омад. гургам фиреб дод. баъд ай пеши кулчача рӯбоҳ биромад. рӯбоҳ кулчачая фиреб дод, хӯрд. офарин, Имрон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, бачаҳо, саволи дигари мо. акнун ман мехоҳам донам ки шумо шеър медонед. Кане ки шеър мехонад? Марҳамат, Марьям. Листья пожелтели, птицы улетели. Осенью, 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 осенью. Лужи на дороге, холод на пороге. Осенью, 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 осенью. Теплые сапожки, не промокну ножки. Осенью, 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 осенью. офарин, Марьям. хуб, боз ки шеър мехонад? Марҳамат, Омина. Наступила осень, пожелтел на сад. Листья на деревьях золотом горят. Омина, шумо мегуфтед ки баргҳои тирамо кадом рангҳоро доранд? Ранги зар ба сурх. офарин, Омина. хуб, ки шеър медонад боз? Марҳамат, Имрон. Шаҳри Душанбе, шаҳри ҷавонаш, баҳорти гулҳо, ҳусни ҷаҳон аст. офарин, Имрон. Марҳамат, Рустам. Шафтолиам шафтолу, акай олуболу, мулоиму бомаза, ки хӯрад маза. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо пай бурдед ба ин савол чори иштирокчии мо ҷавоби дуруст доданд, пас ба ҳар яки онҳо як холӣ дода мешавад. офарин, бачаҳо. инҷо саволҳои шарти дуюми барнома низ ба охир мерасад. бояд холҳои ба дастоварда иштирокчиёнро дар шарти дуюми барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти сеюми барнома. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт Омина, Имрон ва Марьям соҳиби ду холӣ шуданд. Рустам бошад як холро ба даст овард. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. хуб, бачаҳо, бо диққат бошед. савол чунин аст: бо кадом узви баданамон мо садоро мешунавем? саволро бори дигар такрор мекунам. бо кадом узви баданамон мо садоро мешунавем? Марҳамат, Рустам. мо садо
با گوشو میشنویم. رستم شما میگفتید که ما با کدام عضوی بدنمون میبینیم؟ با چشمو. با کدام عضوی بدنمون نفس میکشیم؟ با بینی. آفرین رستم، جواب شما کاملا درست است. میگذاریم به سوال دیگر. بچه ها، ما در کدام فصل سال قرار داریم؟ تیرماه. پس با دقت باشید، سوال چنین است: نشانه های فصل تیرماه کدام هایند؟ کی جواب میدهد؟ مرحمت ایمران. در فصل تیرماه هوا خنک می شود. برگای درختها زرد می شود. برگا به زمین می افتند. پرنده ها بدگج و پرواز میکنند. ایمران، شما میگفتید که در تیرماه باران میبارد یا برف؟ باران. برف در کدام فصل سال میبارد؟ برف در زمستان میبارد. فصل تیرماه کدام ماه را در بر میگیرد؟ سپتامبر، اکتبر، نوامبر. میگذاریم به سوال دیگر. حشراتی که بالهای سرخ دارد و در بالای بالهایش دانچه های سیاه موجود است، چی نام دارد؟ مرحمت مریم. این حشره مامخ و ارمان دارد. شما بار هم مامخولک را دیده اید؟ در باغچه او را بینمانه نشان دادن. آفرین مریم، جواب شما کاملا درست است. میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید. حیوانی وحشی که خیلی زیرک است و با دم زیبایش مشهور است، چی نام دارد؟ مرحمت مریم. این حیوان رو باه میکشد و رنگی زرد دارد. این حیوان خیلی معقول است. همه رو فرای میتید. مریم، شما گفتید که روباه حیوانی وحشی است یا خونگی؟ روباه حیوان وحشی است. وای در جنگل زندگی میکند. مریم، شما روباه را دیده اید؟ در باه حیوانات دیده بودیم. آفرین مریم، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، اینجا سوال‌های شرط سومی برنامه نیز به انجام می‌رسد. بی‌دخال‌های به دست آورده اشتراکچیان را در جمع حساب کرده غالب را معین می‌کنیم. در شرط سومی برنامه نیز یک اشتراکی پیشدستی را از دست دادن نمیخواست، چون شرط آخرین برنامه است کوشش می‌نمودند خال‌های بیشتر را به دست آورند و در نتیجه ایمران و رستم یک خالی، مریم باشد دو خال را صاحب گشت. همین طریق بعد از به انجام رسیدن 3 شرطی برنامه، امینه و رستم 3 خال، ایمران 4 و مریم باشد 5 خال را صاحب شد. از این بر می آید که غالب برنامه امروزه ما مریم می باشد. مریم، غالبیت مبارک. بینندگان عزیز، طوری که شما پی بردید، با گرفتن 5 خال مریم غالب برنامه امروزه ما گشتند. آفرین مریم. بیاید به خاطر مریم یک قرصک میزنیم. آفرین مریم، ما شما رو با غالبیتتون تبریک میکنیم. بچه ها، شما نیز رو افتاده نشوید، چون که اشتراک در برنامه ما نیز این خود یک غالبیت است. بینندگان عزیز، اینجا برنامه نوبتی دانایک نیز به انجام میرسد. شما نیز بیشتر خوانید، بیشتر آموزید و دانایک شوید تا برنامه های دیگر شاد و سربلند بمانید. خیر.